Ngicela ukubengelela nguMangothobani Sangoma esibulawa ngezinye esibulawa amathambo. Umphathi wekhobalo sandla sensembu isigaba sentambo ehliziyo ebomvu zamadoda. Dilajelwa abathathu umanzi olwandle umanzi ababayo. Yena ke sengimangaleke naza abafazi ezikhona inhliziyo ebomvu. Cha. Ngizochaza ngana amabhodlela. Leli bhodlela leli green ibhodlela lokugeza. Lokudiliza amathunzi. Elokuqashula isibopho. Leli bhodlela leli mawugeze ngalo uyagezeka nawe kudilika amathunzi kuqhele kusuke nesilwane. Kunekhombo ke yalo leli bhodlela leli green enginikeza lona olisebenzisayo. Leli bhodlela leli ugezela ngale emfuleni ngiyachazela ukuthi thenga inani ozofika ugeze ngayo lapha emfuleni. Leli bhodlela leli mawukuthi wena unesibopho owazalwa nazo. Liyakusiza ukuthi idelike. Ngoba kuyenze yathola ukuthi omunye umuntu uvaliwe ngegama lakhe. Liyakusiza futhi ukuthi ukhona ukuthi wenze njani ukhululeke ugezeke. Leli bhodlela leli green leli libomvu ibhodlela elivusa inhlahla kuwe engikutshena ukuthi thenga leli khandlela uthenge naleli mase uyalisebenzisa ini leli bhodlela mase liyakwazi ukuthi lenze njani likuvusela inhlahla eyavalwa yabo. Uyenzeka athola ukuthi kunomuntu lo muntu ade sebenza bamvala ukuthi engaphinde ethola umsebenzi. Uqala kuleli green ibhodlela usebenzisa ikhombo yakhona uphinde ubuye futhi mawuqeda usebenzise leli libomvu ini ikhombo yani yakhona. Lamabhodlela ahlukene ngamakhombo awo yabo. Yikho kuzothola ukuthi omunye umuntu uyalisebenzisa le green ikhombo yakhona bese yawuthola umsebenzi. Bese ngasabuyela ukuzosebenzisa leli libomvu. Bese hamba umsebenzi wenze njani uphinde uvaleke. Ngoba leli libomvu lidila nani nedlozi. Lidila nabantu abambethe wena. Ngiyachazela ukuthi mawukhuluma ukhuluma uthini. Yabo. Yikho ke ngithi kila lamabhodlela atholakala kimi kuphela. Yabo. Ngike ngezwe komunye ke ngifonela ukuthi yena ulithenga eGoli yabo. Wathi hayi Mangothobani ibhodlela lakho ngalithenga eGoli. Wangichazela ke bengichazela khona ngathi mina ngikho eGoli. Mina ulithola la kimi mawukude ngiyakuthumelela liyafinyelela kuwe yabo. Liyakusiza ke futhi ke mawuphupha kabe noma uphupha thola ukuthi uphuphulele nomuntu isilwane leso. Yabo kuyenzeka athola ukuthi kena uzophuphulele nomuntu uthi uvuke ekseni mawuthi ufuna umsebenzi ungaqashwa. Lesasilwane lesana besizotshontsha inhlahla zakho yabo. Kwabanye kuyenzeka athola ukuthi washadiswa nani naso leso silwane. Usebathe uthi uyayizama ezothando akulungi. Ikhona ke le khombo le yale bhodlela le green mawuqeda lona uya kuleli ke nenjani elibomvu yabo. Namalumbu uthola ukuthi umuntu uzothi unelumbu ikhombo yakhona eyelumbu alisali leli bhodlela ngoba leli bhodlela liqaqa izibopho yabo. Liyageza ukuze ukwazi ukuthi ugcine wenze njani ulaphekile ngoba kuyenzeka athola ukuthi umuntu unalo ilumbu mayinalo ilumbu mase liyavalwa ukuthi lelumbu lingalapheki. Omunye mase liyavalwa lelumbu sokuthola ukuthi njalo lo muntu lokhethe uzolapha uzoya kumuntu engayo ilumbu lenziwa lokho ukuthi wena licindezele ukuthi ungayi kuyofuna usizo yabo. Uzibone wena hayi mina ngizoba ngcono kanti yiso lesilwane esamba nelumbu esicindezelayo yabo. Uma uthi uyaphakama usulate. Yikho ke ngithi ke abalekile kakhulu lamabhodlela uMangothobani Sangoma esibulawa ngezinye esibulawa amathambo. Thokoza.